Na kraju второ место за Вардар. Што се случуваше овие повеќе од 60 минути? Pa iskreno, ja sam prezadovoljna s ekipom kako smo igrali 70 minuta, gol za golom, teška utakmica. Igrali smo protiv Đera, protiv 10.000 Đerovih navijača, jako je teško igrati. Dokle god Đer bude na Final Fouru, teško će biti jer jednostavno oni faktički igraju u kući. Stvarno sam ponosna, žao mi je što nismo imali bar malo sreće da osvojimo, jer mislim da smo mnogo bolje bile u toku cele utakmice, smo se borile, da smo se stvarno mnogo trudile. Jako mi je žao što ova ekipa nije se krunisala titulom, bilo je vreme, ali nekad je i sreća presudna u sportu, tako da ja sam ponosna na ekipu. Ponosna sam na ceo stručni štab, na sve, na celu sezonu, jer eto, ostaje samo taj žal što nismo se na kraju okitili titulom, jer stvarno mislim da smo zaslužili. Знаевте за сестрите Бонавентура дека судат, знаевме како е критериумот. Колку влијаеше тоа на текот на надпреварот? Nismo uopšte obraćali pažnju na sudije, znali smo da od toga nema pomoći, nikad neće biti pomoći za nas. One su suočile prošle godine sa neverovatnom nepravdom, gde su im oteli titulu. Ove godine smo se borili da to vratimo, nismo uspele. Žao mi je što nećemo imati još jednu priliku sa Vardarom da dođemo ovde. Ali eto, ja gajim nadu sledeće godine sa Bukureštom da uzmem titulu i opet kažem, bit će teško dokle god Đer bude na Final Fouru pred ovom publikom. Ja bih volila da se ovo igralo u Skoplju pa bi videli ko bi pobedio na kraju.